guys, tukomeje kubashimira mwege mukomeje gukurikirana ibikorwa byacu. Mwege mwakoze subscribe murabigenza, nawe utarakora subscribe ndagira ngo ikore. So uyu munsi rero tugiye kureba igice cya kabiri cy'uburyo wakoresha telefone yawe mu buryo bwo gukora business online. So uyu munsi rero turi kuganira na ChatGPT uko twabikoze mu gice cya mbere, ndagira ngo nacyo ugende ukirebe part 1. Uyu munsi twayandikiye duti dushaka gukoresha telefone online. So tuzaturiye uburyo twakoresha computer n'izindi mbuga zitandukanye. So twayandikiye, reka dusome ibyo yadusubije. So ndagira ngo ukore subscribe. Aravuze ati ni byiza cyane gukoresha smartphone gusa kandi birashoboka neza gukora business online. Gukora business online ukoresheje telefone, tukamwereka uburyo wabikora neza. Uko wakora business online ukoresheje smartphone yawe. Step 1, hitamo niche yawe business area. Ibicuruzwa ushobora kugurisha: imyenda, inkweto, ibikoresho byo mu rugo, ibirungo, utuntu n'utundi. Gukoresha WhatsApp, Instagram, Facebook, kuyobora abakiriya no kubishyura serivisi. Ushobora gukora content creation, ikora video, amafoto, voice over, online tutorials, kwigisha amasomo atandukanye, English program, ITC, freelancing, service, wait, translation, graphic designer, marketing, digital product. Ushobora gucuruza ebook cyangwa tablet zifasha abantu ibintu runaka online. Online courses, sobanura ibintu runaka muri video cyangwa inyandiko. Hano ndiho ndagira ngo unyumve neza. Step ya kabiri, kora accounts kuri platform nshya, Instagram, Facebook page, brand yawe no gutangiza ibyo ukora. Fungura account ya Instagram business cyangwa se Facebook business. Fungura account ya Instagram, gira profile picture na cover photo bizwi, kandi kurura WhatsApp business, kubika amakuru y'abakiriya, gushyiramo automatically repair no gukurikirana ababikora. TikTok, YouTube shorts, gutangiza short videos zijyanye n'ibyo ukora. Gukoresha nta gikoresho kidasanzwe ukeneye kubera ko smartphone yawe irabikora neza. Free Fiverr app izwi nka platform zigufasha kugurisha serivisi nka freelancer. Ukeneye gusa account ya email. Step ya gatatu, gira uburyo bwo kwishyura payment methods mu Rwanda: Momo, Airtel Money, bank transfer, international PayPal, n'izindi nyinshi cyane uragenda usoma. Ibi byose bishobora gukorwa. Wihangane biri kwihuta cyane. Step ya kane, kora content zifite quality. Amafoto, ushobora gufata amafoto product ukoresheje smartphone app. Ukora Canva cyangwa se Adobe muri gukora post ishimishije. Video editor app, InShot, KineMaster cyangwa CapCut. Voice over, TTS Maker, to speed, text to speech. Ushobora gukoresha app nka Nara voice over cyangwa Speechify mu gukora voice over. Record voice, gukoresha voice memo kuri iPhone smartphone. N'izindi nyinshi cyane urasoma. Call action, kanda hano utumire, usura link bio cyangwa kora subscribe kuri YouTube channel. Step ya gatatu, kwamamaza marketing. Ndagira ngo hano ndi kwihuta, wowe uratuza usome witonze. Hashtag, koresha hashtag nyinshi kandi zisobanutse kuri Instagram,
YouTube, Facebook n'ahandi, wongere views, koresha promoter, saba inshuti cyangwa abakiriya bawe gusangiza ibicuruzwa byawe ku mbuga zabo, email marketing, Gmail app cyangwa se bishobora kugufasha kohereza ubutumwa. Influencer ushobora kugirana amasezerano n'abantu bafite abakurikira benshi kugira ngo bakwamamarize ku mbuga zabo. Biroroshye, koresha smartphone yawe. Koresha smartphone. Step ya 6, kora business plan, kira imibare ya analytics. Business plan ushobora gukoresha app nka Notion, Google Docs cyangwa se